International News and Politics ziak tu city lalrin oma Donald Trump sipai hospitala anda luta ma se oxygen pek angai ri lo US President Donald Trump chu COVID-19 ave wangin zirtom ni zan khan Walter Reed National Military Center Bethesda Maryland State White House atangin Marine One helicopter mangin phurlu ania White House achu sandon hian mui tuam na voin nidanga in cheinal ang thovin business su tha in kor chungdum pol aha a reporters abelova ama mai nilovin Secret Service agent air crew pilot le White House staff te po in mui an tuam vekani Walter Reed Hospital hian president omnatur bi ka room siama enkol ani anga Marine One helicopter alu ma in reporters tele ama thaliam tu te chu thumbs up mangin availiamani hetianga Walter Reed apan malok hian video tape mangin thucha asoya kati thle in kasia engkim tluang takena kalanga engkima na thok thein ka insiam thang ti ka chiange ati hetianga a video tape ti chua hian COVID-19 awangin a president na thok theilo tura ain ngai lova thu nei na chu tu kuta ma hlan ngai lo tura angai ti na ni Trump le anupui US First Lady Melania Trump te chu COVID-19 test an ni ti riat ani hnuwa Trump presidential campaign chu ti top ani a zirtom ni le inrin ni lama po campaign sum tuak pa in Florida state ta zintum an ni a mase atum angin aom thei talawani President Trump chu uluk takin President Dr. Big Navy Colonel Dr. Sean P. Conley chuan uluk takin adin mun a enzui renga Walter Reed Hospital hian specialist dangle John Hopkins University Hospital lama mithiam big ten an lo en kol zuiani zirtopni khan tramachu antibody drug mangin Jackson ani a hedam doi hi IV4 atanga pe kani antibodies te chu taksa a protein om na shikwa be tu ti chak tu tur ni in an soya kar khat nuwa angong dan le anatho dan a riatang heng mangte hian ebola na enkol na antibody combo ti an siam to ani ama tramachu a chaw deuh ti mai lowa chuan ngai tuam tak ani lo ni in Dr. Sean Conley chuan thu chua siamin White House Press Secretary Kayleigh McEnany chuan Dr. Thu soi hi Twitter aron pho chuakani ama President Trump po tha in ama ngein Walter Reed Hospital a thlen nu zana engkim athazel ni in kangai tua in zawaya chunga kalom tak mewani mangai na ti in Kayleigh McEnany White House Press Secretary chuan White House reporter tenena President Trump chu atha a adin munpo analutuk lo ni in ahna po nilengin athok theye ati anfa pa baron te US Vice President Mike Pence tenupa le Joe Biden tenupa te Speaker Nancy Pelosi le Biden running mate Senator Kamala Harris te po COVID-19 test an neya an negative vekani Donald Trump hian engtika nge COVID-19 shik akai hi riat anilova karkalta in rinni khan White House lawn Rose Garden Supreme Court Justice tur aruat trumin an pungkhom waka then khatin mask an vua lo ani khamitruma US Republican Senator pani baka Traman kumsang ni som paruk election laya campaign manager Ahman Kellyanne Conway te Trama close age zingami Hope Hicks te chuan COVID-19 an lo ve ni Hope Hicks le Trump te hi campaign ni khua in zui chot le Trama mirin zong tak ni in September ni somni parukzana Cleveland Ohio State ta Joe Biden nen anin chapcha trumpoin atel puya President chuan na bik tu rasiam Marine One helicopter te Air Force One thona te chuang hovin Minnesota State campaign rally po antel ani then khatrin dan chuan Secret Service staff emo military tenena chibai inbuk na lama an kai pal ani an ringa Trump chuan Hope Hicks wanga COVID-19 si kaya ain ngai lovani President Trump chu damdoi dang zinc vitamin D famotidine
melatonin le atul angin aspirin pek ani a heng dam doi te hi covid-19 rivei dam doi tan aman tlakem ti achiang lova ma se tama taksa chu nanna hrik do zo thei tura ti chak atulani ama taman coronavirus en kolnan hydrochloroquine dam doi tha anga asoi thinero ama en kolnan doctor ten an mangri lo ti ani adin mun hi chiang fel fai takin Dr. Conley thu soi bak hriat anilova khosik le chaw deuh ang chawin soi ani a The New York Times chuan nap tui khosik deuh ser ser le khu nein a soi bokani Dr. Professor Esther Chu Emergency Physician Professor of Oregon Health and Science University chuan Al Jazeera News nena President Trump chu kumsomsari palimi ania atan risk factors atambi ka hospitala covid-19 wanga enkol tamberte mipa ania ama chu alo thau de lutuk ni in asoya coronary arteries anei boka ma se athalam tak anei chu mei azungai lova zu a in ngai lova atan hlau om lutuk thei ani lowang ati Walter Reed National Military Medical Center Maryland State hian President Trump chu remdesivir enkol na adong meka Regenkov tu mangin enkol dam thuai ani abeisei om le ani Regeneron's polydonal antibody cocktail 8 gram pek ni in Breitbart News chuan atar langani Joe Biden chuan Grand Rapids Michigan State campaign nein ama le anupuinen President Trump chu antong trai sak thu le dam tha thuai tura andu sakna anthona Biden chuan ama thop tu te hena mimal thil anilova American mi puite chu kan kal hova khovel na leng me covid-19 chuan US atuam na sajia ria in he na hi kan do tlan atul tak mewani ama in akal bo le ringot theilo America chu namro pui ani angin ankal howanga he na hi do tlan turani ati September ni somni paruka Trump nen anin chap cha trum khan President Trump chuan musit le deu so takin he pa hian mai atuam rengmaya ti in le Biden an covid-19 thrileng wangin mani in lumlama atombo renga in achua sang ngai lovani ti in anui zata ma se tuna Joe Biden chu khoimuna po campaign in akal theile ta ani Tamero chu Center for Disease Control CDC 10 mi pui himjok na tura dan siam le zam an lo be angin alo bera ni som chung chu khung shan ani don ani Donald Trump an covid-19 aveiti hi khovel media adar chakin athang na sa hle a ama laina tu le tong trai pui tu tam tak om halin khovel ram hruai tular zong North Korean dictator Kim Jong-un te Chinese President Xi Jinping Russian President Vladimir Putin India Prime Minister Narendra Modi le midang te chuan thachuak thuai tura andu sakna le antor puina thu an thon hlomani chuti lain Chinese social media lian ber Weibo le WeChat te chuan drama covid-19 vei an nui za thu te ziakin Twitter lama po pro Trump le anti Trump te comments tam tak social na le mu sit na mu le chiar tur a omani Trump inner circle zingami poimo le Kellyanne Conway pasal Trump tin lo na tura beya Trump social reng tu Paul Lincoln Project tuipui tu George Conway pek chuan America ram aveng him zo lova tuna chuan ama po ain veng him zo talo ati Tren khatin Donald Trump chu covid-19 rithe dar tu ang hialin an pu bok Hu Xijin editor of Global Time China ram sap trong chanchin bular tak chuan President Trump le First Lady te chu lo thachuak thuai sela chuti rualin covid-19 lo ngai tha mai ahun lo zia lo hrechiang to te se ti in North Korea sarkar chanchin bu Korean Central News Agency chuan ruai tu ro pui Kim Jong-un chuan President Trump le anupui chu dam thatu rin du sakna thu an thonani ati Kim puyapo afel ro le mai Donald Trump chu zirtop zana Walter Reed Hospital da lu ani nuloka conspiracy theory tuipui tak Canon intipol te chuan social media lama high official teman khomrun pui atheng tran dona
Hillary Clinton po man tur zinga atela chu hun rei lo te chungin President Trump chu ain khung bori lockdown ani an ti ni in Gideon Block CEO of Vinesite chuan asoya enon in ti te account thlen kha chu Twitter Instagram le Facebook atangin an pai le ani Gideon Block hi hetiang conspiracy theory uluk takazir chiang thiam ni in Vinesite Paul chuan an thok thin ani chu tianga thu the dar chu share kwal sing thum chuang a om antibok Trump chu campaign a chuak theilovin Biden an online campaign a mang thin angin tuna chuan Zoom campaign ati chho angai don ni in alanga October ni som panga Florida state a presidential debate lo om turpo thul angai mel ta hle ani Politico chuan Trump campaign manager ni lai Bill Stepien po COVID-19 test positive ani ati then khat chuan hetianga bulu chu laya Donald Trump khung hran ngaya alo om ta chu ama laina tu te atangin vote a mu pha treu theiani anti Democrat ho te po in a chelam zonga TV vela advertisement tam tak an lo ti chua chu anti top nual ni in an soya atira Traman anu pa in COVID-19 an vei thu Twitter aziak po comment an pe mai lawani mase tu na chuan Biden Harris Pelosi Obama Hillary le midang te po in torpuina le dam thathuai tura andu sakna anthon lomani US a COVID-19 wanga thi nuai ti sang sari an thlin to la in India voin khan mi nuai khazariat somli pani thi to in vei 6.47 million anom ti ani a COVID-19 ripui chuan India ram ala tu mek zelani Trump le Biden boruak hi tlingjok tura rin thiam a har sa hle a kumsang ni som paruk khan Paul rang Donald Trump a in Hillary Clinton chuan ma a hruai charchara BBC pola po Hillary chuan 45.5% a hmu a Trump chuan 42.2% a hmu bawk ani Donald Trump a in Hillary chu 3.3% in asang jok dai ani popular vote ala Hillary chu 48.3% ani a Trump chu 46.1% chau a hmu lain Electoral College vote zanga somthum pariata zahni somsari mua thlin ani sia wangin Donald Trump chuan electoral vote zathum panga muin Hillary Clinton chu ahne si ani kha tundin huna kumtira tangin Paul ranga Trump a in Biden chu asang jok charchara tuna BBC pola Biden 51% ni in Trump 43% ani mase tunge tlingjok ang ti hi riat thiam har satak ani e